ban asnyo wala he bang snyo te ni de ja badai te ni de slash de ngachet te ma on pi utas ngi ngadon kambat tiang hajing. Hello vlog, good morning, welcome back EP hari ni ha new vlog jonga te sorry manin ngamlak na ban upload vlog tang ba OVM vlog ladang achna vlog ngasnyo le bhai kam jonga namar ladang achna vlog em ngan upload video tag video channel ngan upload video hani tag video vlog channel ada yo jum to ingat hi ladang upload vlog daily tang ba OVM ladang shoot vlog si 24 hours ngasio sejam tang ba show tenat pha lada ki bro ki support em lada ki bro ki pa video so tenat ba bai tang alaman ra biang pi so OVM vlog te ani vlog ro ngan upload lai sai hakni tag video vlog channel jonga dengan sa apai mentas ngi kumlu kas ngi jonga kale pi ju comment piro laban comment kumlu kas ngi jong pi kale teman-teman cuma pas sedang ni vlog ngamun bandi cha teman-teman sengi kere bikof ngamli desa jingtre nangut bandi cha salun ro bal asnyo wala he bang snyo em te antani pi kumlu pi asnyo seni kan pi chim ro teman-teman di cha dengan sapai bal asnyo ban ro te vlog mentang ngamun ban chet jang sengi te ngachet ija badu kai te awe request the vlog sa comment hakan ni video jonga pang ni vlog pikwa vlog bang lit kai chebe thau na sa comment namar nga umde ro bro balik kai se nga mostly ang nga chong hajing bai depte nga di trai la da don ban chna video but like jonga kalong kom tai nga chong bai hajing tamba la da nga chong hajing ro ngam proof kai re por nga chna video nga resource nga ro bai ta pi chu comment nga video jonga chang yu I vlog ne chang inu vlog pisau tanat ban pai nga sa trai ban chna video ko mitaro mo views bangai manes ni mentas ni dei big of apchong haying mai wa ban lek kai chwe ro ma bitit em dan jing problem la lek kai chwe ro kan ve le re chong jong nga dei nga chong ve bro la le pakla re bitit ya yu ga mai ta chong haying am se em la ban lek kai chwe chong haying te dan jing te ne tu le mon jong ang ko ban le jong le ta haying bai ta ngam yo lek kai mare ni di views mga paj menta ma don ha beng ro ni di views the blog finally ngala de be kam jonga ngala on pimenta sing ngan le dengan kapsyo the finally ngala de kapsyo la de samain do menta da bi pa ini de face jonga ijai ni ro on ada site tema on piuta singe ngadon kambat tiang hajing grocery modi vegetable liurong ngadon kambat finally ngal awan dengan athet te ini de dania ini de curry leaf te ini de joritor bangathet udu chili lo athet de bot hai tiar bangathet bodot kambat yu sayi ka athet ini dabata dina liuro vlog batasi athet jata ya petai jata ya gat batasi te tai batasi di vlog garde tajik lekai le bro kalau pi patas te ro lekai ga chong chong gi bro lekai so wi jikte ha im da jikte na ba ka seo ha kalau kuta bai tangam jo lekai re bon jing sif pi ati bi em pdo la da to hing da to da jing sif na ba hing chong mar wi le chong bat ki ro hing da ni da jing sif bai ta ngam jo le da se je dong ta adon chi post ma veng ram ngam jo lekai ba ha la chwe chwe hadir ngan sa apai la da ngayo support the p dengan try ban le to ma vlog la dei par ban bom just met te ngala on pi mentas ngi ngachet jadai te ni de ja badai te ni de slash de ngachet te ni de dinar jonga mentas ngi